Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hi tromir thlan riat inrin ni a ka pian chamalo ni vereng mai ka pian cham pualin he video hi ngai thatu te tan ka hlan ngal ni te se voina emonak tu ka emo China rocket in leiron sudon a thu pui chu ngai thla ka vanuam lo em zirtop ni me ni sari khan China chuan thu chu aron siama a rocket pakhat chu leilama aron tlani in a soya US lamin an soidan chuan mi hring chen na area a aron tla lo mai theini in an soya a hlawom lo mai theini mi hring chen na la ya aron tlak an rin lo thu US lam chuan an soi USA ya military expert ten an soidanin he China rocket Long March 5B rocket an ti hi Beijing Space Station atangin akal ranga inrin ni me inriata emo chol ni me ni ko a emo leilama aron tlathleng dona aron thlen hun tur chiang takle khoila ya taknge aron tlak don ti riata har hle ani ti inan soi China Foreign Minister Wang Wenbin chuan din mun lo thon ma kanom meka ma se mi ring chen na aron tlak arin om chi lovani ati rocket tamber te hi chu leituam tu boruaka anron lu le don hian anin so som thina tuna hian enge thleng don kan hrelowa a hun taka mi puite kan in hria tir zelang thil thlen dan le om dan kan in hril hrezel don ani ti in China Foreign Minister chuan a soi khovel minol puin kan hriat ain China hian space exploration van boruak plo chua maso na sang jok nei tumin USA Russia le Europe ramte el phaturin ma ala na sa hle a tun nai kum hian economy le technology thila China hian ma ason hle a space exploration a hian na sa takin tran ala tharboka dollar tluk le ding on tel tak meu China hian space lam hason na na tho nan a mangral to ani ka thla ka ni donem he rocket thunun lova leilamaron tlatur hi a hlom ve thei tho mai social media inti thai angzonga lo ti dar to kanom boka a hlom lo ti a thlamuan ngot theila ani lo ve bok nen leilama aron tlak miau chuan khoya nge atlak don ti riat chian thei ani ri si lova aruk tak chuan China ho tu te hi an ril ru a ha le ani US Defense Secretary Lloyd Austin chuan he rocket ron tlamek hi ka thlak emo ka dar emo tumna an nei lo thu a soi hei hi media ten an zot na sal hle a leron thlen ma a ka dar vekemo omze nei zo ka lo thunun emo turin US hian theina sang tak kan nei kan ti theilu tuke ma se kap thaturin ruam han na engma kan siam lo ti in Austin chuan chanchin bumi te ma a soi he rocket hi mi hring ta na chiat na thlen tu ni lova aron tlak ngei kan be sei tuma tina lovin khoi muna emo tuipuya emo aron tlak kan be sei ni ati he rocket hian leituam tu boruak atmosphere aron sutlang ania rocket hi aron in su chia emo apar thren khatemo himpialin leilama aron tla po ni se mi hring chen a atlak lo ram kan be seya he planet mun za athena mun somsari hi tuyani awangin tuipuya atlak an be sei hle ani mase US Defense Secretary Lloyd Austin chuan China hian orbita a rocket omdana zir chiang tok lovani an ngai thama ma ani space domain anti mun hima a omle omlawan en fel tok lawani ati he rocket hian leituam tu boruak aron sutlang na lai tur hi ala hriat mai theilawa aron sutma dar kar khatvela a hriat thei don chawani US Space Command soidan chuan leituam tu atmosphere aron sut hun tur hi me ni riata hian ni inan soya Harvard in khuar astrophysicist Jonathan McDowell la soidan chuan he rocket hian leiron den na chance anei nge ya ma se mun za a thena mun somsari tuipuya zok atla karin thuwa soi ma se hi in nga na tla ka ni chiong lova Chinese Long March 5B rocket chu nikum khan lo thlato boka Ivory Coast atla in building tam taka deng chi ani atlang puin rocket hypersonic speed takalin leituam tu boruak atmosphere aron su ani chuan asutu chu asom buai turanga yani a asomemo ake tempo lo ni se leilamaron tlathla chu khomuala ni lovin
tuipuya atlak nge an be sei ani tuna Chinese rocket omna orbit zone leilama aron tla ani chuan leimar lam New York emo Madrid emo Beijing po ani mai thei chimlama chile chimlama te Wellington New Zealand te hengram inkara khoilai emo bera aron tlangei don ni in McDowell chuan soi space mason na wansang boruwa ka mason na hi US le China te intlan siek na tharlam bera ni meka Beijing hian helam konga hian US a phak lo zia ria a nasa takin chanala rengani tun nai April mai khan space station a thaya chen thei turin nunna atana poimo bungrwa life support rang China chona thon chawa van boruwa ka rei tak pa nga ya an khosak dan tura zonga chu tuna China thil tumber pakhatani President Xi Jinping chuan science le technology lama ramro puini turin China hi roi meka economic le technology lama China chu khovel marhuai tu ani tir meka anla nu fumna space exploration lama nasatakin ke apen tharvele tameka ni sang ni somni palia hian International Space Station ki man thei lavin an hlui hlon to dona leitum tu boruak pe lama China hian ama pualin space mun pui space station buna tum ve meka ni International Space Station man thei lo huna man tumin dollar tluk le ding on tam tak seng in China hian ma ala meka ni mani pola space station nei hi ram thang mek China ang tan chuan thil khir ve tak mai ani na china oma ram dang an tho pui ero angai mai thayani European Space Agency te chuan China Space Station bun nget tur hian training peturin astronaut engemaw zat an lo tir chho to boka helmi te hian China Space Station chunga na an thok mek ani China hian Russia nen Lunar Space Station an buai pui mek bok tuna China ma chop lian ber chu moon thla a chen na tur in sakani hi experimental turani a life support tenen dam kho chua theina man ruanen thalei lunga bu khwar dan turan buai pui mek ani hi an project lian ber ani voin me ni ria temo me ni kwa zo ka emo China rocket ron tla tur hi avoi khat thlen na turani lova sang ni som paret khan Space Laboratory Tiangong 1 chu thunun thei levin leilama leitum tu boruak ron sutlangin a ron tla to a khami tuma ron tla kha tuipuya atla hlau mai ma se China ero chon a pha hle thung Ivory Coast a po building engemaw zat a deng che to bok China hi thil siam a huai viawa copy paste hian a siam le nge a thil siam te hi atlo lo viau ni in a hria thin engpo ni se China rocket ron tla tur hian mi ring tan poya khoilo tura be seila lei mun za athina mun som sari hi tuyani awangin tuipuya atlak nge han be sei phot mai te ang u